Jua-jua senina rasturang si ikalangi Tuhan, jumpa ka kita ibas perpulungan jabu-jabunta ibas paksa enda. Maka guna benaken perpulungan jabu-jabunta, mari ras-ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Mendenta nomor 20 ayat si pemenang. Ras kita arsada ibas pertoton, ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajang surga. Isahkan kami mbui bujur man bandu o Tuhan. Ibas penampat nu, ibas kekelengan singgo ialokan kami bas kamnari. Banci pe kami pulung bas kesempatan nenda, guna dengkahkan kerna katandu. Kam dagi sir kuasa guna ngajari kemahandu, bagai pekrina perpulungandu, singgo sikap guna dengkeh kenca, pasu-pasudu pe, gelah ngasu pe iya ngantusi erti katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami minuman bandu alukur meteruk pengalami dosa, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina-senina rasturang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngogi kitab Keluaran bindu 35 ayat 30 sekubas ayat 35. Nina Musa man bangsa Israel, Tuhan enggo milih Besalel anak Uri kempuhur iba suku Judanari. Ia enggo idemi di bata alu kesahna, jana enggo iberi kena manbana kepentaran kengasupen ras pengertin erbahan krina barang-barang si mejilena guna ngerencanakan potongan barang si mejile jinari erbahan sa ibas emas pirak ras tembaga nari erbahan permata-permata ras nama kenca ibas bingkena erbahan ukiran-ukiran kayu, ras erbagi-bagi dahin si deban. Erbahan barang-barang si mejilena. Man Besalel, ras man Oholiab, anak Ahisama, ibas merga dan nari. Nggo iberikan Tuhan kengasupen, ngajarkan kebeluhena ertukang, man kalak si deban. Man bana duana, nggo iberikan Tuhan pemetah, ibas erbagi-bagi dahin, jadi tukang ukir, ras tukang tenun, singasup erbahan lenan halus, wol biru, ungu ras megara, ras uis si deban, ia ngasup erbahan kai-kai pe, jana petar kape ngerencanakan potongan barang-barang si mejile. Menjua-jua man bandu kerina senina rasturang si ikelengi Tuhan ijapa pe kamringan ibas paksa enda si benaken ma perpulungan jabu-jabunta repalaskan ogen si ibaca kita ndai nggo isikapkan gerejanta tema iberi Tuhan kepentaran kengasupen ras pengertin. Tema enda ngajuk kita mabai kita gelah si ingat maka nakrina kai pesilit ibas kita mekapkan titipan Tuhan si erguna ibas pekena-kena doni tidak padibata. Bagi pe ibas pekena-kena secara khusus rumah pertoton Tuhan. Maka si tuhuna lalit dalanta meganjang rukur tupung kita jadi kalak pentar bagi pelit kengasupenta ibas ngaturkan kai pe jadi menghuli dengan menghuli pengertinta. Sebabna krina titipen si ipercayakan Tuhan man banta. Adilasi pakaikan alu menghuli tentu na bancikala na ipercayakan Tuhan man banta ibuat na ibas kita nami.
Alu bagi dage ibas perpulungan jabu-jabun ta enda, ibabai kita kerina gelah si tandai man banta. Sirtah maka kerina silik ibas kita metitipen Tuhan si sementara. Si ibanci ipakekan kita guna kini ulin kini rajan di bata, bagi pe guna kegeluhan teman-teman manusia, terlebih-lebih bagi pe man guna dirinta secara pribadi. Tuhan ngatakan erkelang-kelangkan Musa, maka nina Tuhan ngomili Besalel, anak Uri kempuhur iba suku Judanari, jana ia enggo idemi di bata alu kesahna. Besalel enda ibas bahasa Indonesia erti gelarna mekapken Tuhanlah perlindungan. Ia ipake Tuhan, ipilih Tuhan jadi tenaga ahli. Ia ipilih Tuhan, memiliki keahlian yang sangat istimewa. Gelah na banci pe kai pe si iperlukan guna nikapkan barang-barang si mekulina ibas kemah si badia banci sikap ibahan. Sebab di bata lakal Athena rumah pertotonna entah pe kemah si badia lah si pekena-kena. Harus kerina barang-barang si ipake ibas kemah si badia barang si mejilena. Janah si nikap kenca mekapken tenaga ahli. Memang sitah makana keahlian cukup maharga. Janah kala igalari rikutkan keahlianna. Kala silit keahlianna kugapa pe ia iberikan Tuhan kengasupan si khusus. Gelah banci pemetehna ipakekan alu maksimal. Uli pendahin tenaga ahli biasana lah sembarangan. Janah keahlian na erbahanca ia termurmur, erbahanca ia isegani, erbahanca kalak pe mahamat manbana. Tapi man kalak silik keahliannya labo iberikan keahliannya manbana gelah meganjang ukurna. Jadi seni naras turang si ikelengi Tuhan, adi ateta jadi kalak si ahli ibas bidangta, tetap ngeharus hubungan ta secara pribadi res di bata mehuli. Gelah dipercayakan Tuhan keahlian si khusus manbanta. Sebab kerina kita manusia iba bodoni enda, adi banci si katakan, adi anak daging kulanta si trida, mo pemeri di bata si meherga manbanta. Tapi keahlian dipercayakan Tuhan man tetep jelma, gelah banci ia erguna man kala si depan, dengan banci pe saling melengkapi. Dengan Besalel enda, ia iba suku Yehuda nari. Iberikan Tuhan kesahna si badia, gelah nalit keahlian ibasia. Lit pengertiin manbana bagai pe pemetah. Pengasupan guna mengelola emas, pirak, tembaga, bagai pengasah batu permata, ras kayu, bagai perasi depanna guna kemah si badia. Maka kemah si badia sekal jilena. Sebab sitah makana ijema di bata ringan, rekutkan pengangkap kala Israel tu fungsi, manbanta pe maka sitah rumah pertoton Tuhan menginganta jumpa ras di bata, bagai pe erlajar kerna kata di bata. Termasuk pe Oholiab, ia iba suku dan nari, iberikan kakek ngasupan guna ngajar. Dengan erti gelar Oholiab enda, bapa adalah kemahku, isenakan erti gelarna. Hubungan na peres di bata cukup mahuli. Maka kala si mahuli hubungan na ras di bata, pasti dipercayakan Tuhan keahlian si khusus. Kugadagi kita darami hubungan si mahuli ras di bata. Sebab adi di bata mempercayakan keahlian manbanta, kita penggelu ibas ia, dengan ia pe gelu ibas kita. Lalu bagi dage senina ras turang si ikelengi Tuhan. Oholiab endandai pe iberikan ka kengasupan si khusus
guna rebahan kerina keperluan ibas rumah kesah si badianda entah pe rumah pertoton minta genduar. Jadi ibas tiap-tiap jemaat, ibas tiap-tiap gereja entah pe runggun, kugapa pe ipersiapkan Tuhan kala si keleng atena rumah pertoton Tuhan. Si pusuhna tetap bersura-sura empekena-kena rumah Tuhan semaka bersih, menjile, teratur, rapi. Bagi pe kerina peralatanna lah sembarangan. Jadi ngatakan sa, maka na rumah pertoton Tuhan tuhu-tuhu meherga sebab ijema ibata ringan ibas kegeluhan kalak sita. Ulah kari siakap umpamana kita ar pemetah, ar pengertiin glas lid kengasupenta, ban beluhta. Ibasada gereja, kugapa pe tetap ditempatkan Tuhan, pilih Tuhan. Kalak silip pengertina, keahlinna, kengasupenna guna pekena-kena rumah pertoton Tuhan. Siapa ipe kita genduari. Entah kai keahlin singgolit iberikan Tuhan manpanta. Umpamana beluh kita menata taman, entah pet sinuan-sinuan jadi menjile, pergunakan alu mehuli guna rumah pertoton Tuhan. Maka ulah profesi sie, entah keahlin sie, hanya si pakaikan guna empepulung serpi manpanta. Bagi pemin, banci kalak si deban, teduh akapna, tenang akapna reh ke rumah pertoton, arkiteken keahlin tandai pe, si pakaikan guna rumah pertoton. Umpama ngalika keahlinta menata ruangan dengan baik. Maka pakaikan kae menata rumah pertoton Tuhan, alu mehuli. Ulamin sempat rumah pertoton Tuhan rontang, ras melekat. Barang-barang napila teratur. Jana pekrina peralatan di rumah pertoton, gobale-bale. Si menjilena, si berikan man rumah pertoton Tuhan. Bagindai ikatakan, Besalel res Oholia enda, iberikan Tuhan keahlian manbana, ipakai kena guna rumah pertoton Tuhan. Rumah guna kemah si badia. Makana serina rasturang sini kelengi Tuhan. Kerina kita singikuti perpulungan jabu-jabu baspak saenda. Adinggo pernah ukur nu tersuruh, umpamana nuci horden, entah nape ganti horden, lit pagi rezeki ku sambari atendu, sambari tapi ari lebih rasulun gereja. Gelah banci itentukan narupa, uga bentukna. Maka namin rumah pertotonai tuhu-tuhu mencile, tertata kerina, peralatan-peralatan silit, singgo male go banci, ibang berita acarana, gelah banci isambari, alu simbari. Sebabna, kita ras-ras memang, kita belum iberikan Tuhan, labu guna kalak menca. Tapi ingat maka kita peterdilo kerina, guna empekena-kena rumah pertoton Tuhan. Bagi ibas situasi genduari, kepentaran silit ibas kita umpamana, kai si banci si pake, selama endalah terukurkan kita. Bagi kami secara pribadi, aku secara pribadi, lah terpikirkan aku selama endah, bagi endah memodel pelayanan, si kulakokan ibas masa si genduari. Lah terukurkan Tapi endah me, kepentaran ras pemetah si iberikan Tuhan, manana anak, sama kabanci pe, kerina acara kebaktin pe, sikap ibahanna, sebab ipercayakan Tuhan manbana, pemetah ras kepentaran. Dengan endah masarana, guna pebelangkan berita si meriah, iba situasi pandemi COVID endah. Jadi tentunya, senina ras turang si ikelangi Tuhan, mari kita kerina terdilo, kai si banci silakokan. Umpama nalit waktu luang, i rumah kam lalit lala kegiatan du. Kai si banci ipekena-kenadu guna rumah pertoton Tuhan. Pakaikanlah waktu si alu mahuli. Entah rumah du lagi ipekena-kenadu, sebab rumah du rumah pertoton kesah. Telah kampe tenang, nyaman akap du tadi i rumah. Sebab kerina kita enda iberikan Tuhan ngapemetah guna si. Ngasuk ke kita, tapi mon lah si bang kesempatan tak. Lagi sepelabo lah iberi Tuhan ke ngasupan. Gegah seri iberikan Tuhan manfaat.
Matawari radu-radu pultak ngaman panta kerina. Gelap epi radu-radu gelap kanga ibas paksana. Kerina fasilitas dominda banci si pakaikan. Tapi bangkala si idemi Tuhan selalu kesana si badia. Git terus erlajar. Maka banci pe iberikan kengasupan si lebih kaman bapa. Jadi mari dage ulah kita tertaran-taran. Senina ras turang. Pakaikanlah waktu silit. Pakaikan pemetah silit. Bagai pengertian silit alu mahuli. Sebab lit pagi paksana dakam kenca meganjang umurta. Bicara kuga pe jagona kita genduari. Pemetah kita. Kenca pagi umure ganjangna. Bene. Mungkinlah bene. Tapi kena penyakit pelupa kita. Dungna pemetah silit tadi. Lanai si ingat kai pe. Tapi pengharapan ta, iberikan Tuhan min kesana manpanta, maka ulah sempat pagi kita jadi kalak pelupa. Tuhan ilah dia ulah pernah si lupakan. Si ingat karena kuga kelengna ateta manpana bagi pe kelengna atena manpanta. Jadi senina-senina ras kurang si ikelengi Tuhan. Besaler ras aholiak endandai mekapkan arsite si iberikan Tuhan kesana si badia guna ngaturkan kerina peralatan ibas kemah si badia antah pe rumah pertoton minta. Jana ia jadi sadatin kerja si mekuli semaka tuhu-tuhu mekuli kerina perlengkapan kemah si badia. Bagai pe kita kerina harus ngenda jadi sadatin. Labo banci sekalak ngencang mengukurkan rumah pertoton Tuhan. Kerina kita adilah kita beluh mereken pemetah ta umpamana perbanding talalit pemetah ta kailit bas kita gegah si mereka ngasupen ta adinala kalit kesempatan ta entah pe waktu ta ide-ide ta bagi alu ide-ide silit tentu na panci melengkapi sempurnana rumah pertoton Tuhan kerina sekelewat rumah pertoton Tuhan termasuk di rumah dinas gedung KKR-na bagai pe halamanna adilitkin lapangan parkirna gudangna kerina harus tertata rapi. Si pakaikan kesempatan silit alu kesempatan ras waktu silit ibas kita alu pemetah silit ibas kita kuga siakap menghuli bagai sibak sebab negerina kita idilo Tuhan gelamin keleng ateta nandangi kemah si badia entah pe rumah pertoton Tuhan. Jabun tapi bagai si bangla jadi rumah pertoton Tuhan. Tuhan si masuk kita kerina. Gela arah pemekaras kepentaran silik ibas kita. Singgo ipercayakan Tuhan man banta. Rebuena ipercayakan naman banta. Reteruk na ukurta dengan banci pe kita reguna man kalak si dewa. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kai silik ibas kam geduari. Berikan, pakaikan, ulah tertaran-taran. Gelah ulah minta bagenda, lit ngeminukurku, gokaban na, gomeyah, lanai pada. Harus kita kerina ikut muat bagin. Lali si tading-tading. Mari dage, senina ras turang sini kelengi Tuhan. Pakaikanlah waktu ta, semehuli-hulina, si sikap-sikapna, si ngejilena, si bahan, guna kegeluhan ta, gelah banci pe kegeluhan tak endah terguna guna kemuliaan Tuhan bagi peman teman-teman manusia. Terpuji gelar Tuhan. Mari ras-ras si aloi kata endah jana sisahkan persembahan ta man Tuhan rendek kita bas kitab dendenta nomor 368 ayat si konana. Jana si pedalang persembahan pengatakan mujurta.
Tuhan, si ikalangi Tuhan, mari ras kita asada ibas pertoton, tertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan, makalit gege ibas kami lako mereman bana. Alukan kam digin pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur si ipersembahkan kami. Pasu-pasundu kerina ngawan perpulungan du ijapa peringan. Ibas berbagai-bagai kecibal kegeluhena. Kam sinampati si impegege hira simulai ia. Dengan petetap ukurna. Gelah pagung tetap kini tekenaman Tuhan. Janah kai pesinggo ipercaya kenduman bana. Subuh pemeteh, kepentaran, kebayakan, jabatan. Bagi pengaruh. La arbahan ca ia sirang ras Tuhan. Gelah namin tetap ingat na. Metitipan si ipercayakan Tuhan manbana. Harus tetap ipake kena guna kemuliaan gelar Tuhan. Bagai jadi persembahan si mekuli guna rumah pertoton Tuhan. Bagai pengarapan kami erguna kaman sinteram. O Bapa si mada kuasa, kam sinambahkan rezeki ras kesehatan man krina ngawan perpulungan du. Bagai man serayan du. Mindo kami man bandu Tuhan perkuah atendu simbelin. Gelah kamlah tetap si masu-masu. Kerina serayandu ijapa piringan. Ibas ndahiken dahinna. Gelah kemalemenate kriahan ukur. Dengan menahang rusur langkahna. Ngep-kep kerina ngawan perpulungan kep-kepena. Bagai pengurus PJJ ras pengurus kategorial. Man bandu ian desken kami. Pulahi kami Tuhan arah pandemi COVID-19 enda. Gelah kerina anak-anak du si ibabo doni enda. Ngenanami kugabelinna kelang atendu. Man kerina kami anak-anak du. Sebab te kami situasi enda pe. Lit rancangan damai sejahtera. Singgo isikap kenduman kami. Guna kini ulin kami ibas masa-masa sil enda. Ema kami dope kami man kerina pemimpin bangsa ras negara kami. Dudurkan kuasandu. Bagai kelengatendu, pasu-pasundu, gelabaci teratur kena perdalangan negara Indonesia enda, repalaskan pemetah kepentaran ras pengertin, bagai kengasupan silit ibas kam, si ibre kenduman bana, gelah naban si Tuhan, irunggui na krina persoalan silit, khususna i negara kami, repalaskan singena atendu saja. Wujur Tuhan, pasu-pasundu kami krina, pasu-pasundu krina, kegeluhan kami anak-anak du. Gelah kami pengasup makeken kai pesinggo ipercaya kenduman kami. Dengan jadi persembahan singena atendu. Guna pebelangkan kini rajandu. Sebab reh kami ngendeskan geluh kami man bandu o Tuhan. Ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan. Singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga. Gelar du ipebadiami. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kalak empat kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Seminar surang si kelangi Tuhan, perpulungan jauh-jauh taras pak saya dan bukalu. Jumpa kita ibas perpulungan jauh-jauh kami gusir. Tuhan si masuk-masuk kita kena, tetap semangat, diberi Tuhan kesehatan rasa rezeki man bangga kena. Salam terdekat dengan hati. Juang.